kynhun All Meghalaya Karbi Association lani ke AMKA menta kasing ke arif kunetrik kulalingkot kelap penhap perdana ya ke jingkendu ke basisen jisna memperinggi Pak Karbi ke basyong besar Meghalaya lani ke belak tip kum ke 51st Annual Conference ya ke belak penlong ke senong khat laimer temul kuci bernihat hari berdistrict kene ke jingkendu ke basisen jisna memperinggi Pak Karbi ke basyong besar Meghalaya lani ke Annual Conference lasang henin kasing ke arif kunetrik kulalingkot pat penkut pat menta kasing ke arif kunetrik kulalingkot Hakane kasing penkut lawan bersekelang do bak sostena satun Menteri Solkar Bediru MLA Jirang kumukongsan haka jinon kat ba Amiral Bonds MLA ke Nongpo Dr. Celestin Lingdo MLA Kamseneng ke Kongrona Kamdek MDC Nongpo US Rongpar EM ke Karbi Angalong Atomos Council lambat kinong ilam ke AMKA kip kentup yo Robert John Ronghang Presiden lambat kiwi ke he nong ilam ke AMKA haba ajing keren hakane kasing nakal yang kinong ilam ke AMKA kiloong bakajing temu jong ketika jing kenduk lang Bashisun jisnam jong kajak benrep Karbi, kalong bagi Pak Karbi haka jela, kindon kajing edai kabajan, kajing ej berkajing teli para jai benreu, laki don sakano-kano kajakawat sebar kajela. Haba keren pat nakal yang bak sastena satun kumukongsan, lambat ke MLA ke bekentop yu Dr. Celestin Lingdo, u MLA kamsening ba Amiral Bonds MLA ke Nongpo, ke Kongrona Kamdek MDC ke Nongpo, kilai kajing ero ikinong ilam ke AMKA, kiblala ban penyai baik berpenlong ketika kajing kenduk ulang, Kabamanu senam haperingki Pak Karbi ke basyong basa akan jalan Meghalaya. Nalor kata aling baka tika sengi baka AMKA kelayo ban penlong bat penyai baik ya renti ketika 51st Annual Conference bakum ka kynhun ki Pak Karbi bat ki ba imsuk imsan ha jalan Meghalaya. Haka bakilakon turu iki baki deban simkia lor ki AMKA japut haperingki Pak Kasi ha blok 2 bat jentia ha blok 1 kenang banwan rak ka jingi ya jan haperingki Kasi jentia bat ki Karbi. Kata kalong i Kasi jentia ki basyong basa a Karbi Bagi Karbi ke basyong besar ke jela Meghalaya. Hakane kasingil apun pu pen pengru ketika program de ke jingchat bagi jinruai ten rai haringkat ke jinga kop beper. Ke jingdon jong ke association lagalong naga bensa ki Karbi community lane lagalong naga bensa kinu ki communities kan penlong lane kan pentesong ya ka jinge teli ya ka jinge jang but bun sin habang ipai ya ki jingja ki balai pujai aki babun ki jaga yi ya ka no ka incidents lane ka jingja ha ka jingya Herjat benriu kadai bunsin naka jingya sulpu bakla misleading lane misinterpret by some vested interest but kumu local MLA Nagadeka konsensi jirang kami kejongi Hakaba Gare persen yang kiba pun bak ki communities Kumba kat artli ki Kadwe kat artam ki communities But ki Karbi communities Haka konsensi kejongi Ngiran kumba Kat artli ki shnong Idon bun ba ki perlok iramba snong ki sketch snong balawan na keleng but aga jinge kendu aga jinge kren bat ki bun sin kiramba snong lane ki nong snong na ki snong Karbi ijupen snowinga ba teng nakajing Sailam bakla Teng ipai ba Ipoi haka jinge soper Ya ka jinglong Ka jing soper But Ya ka jad Kini ki jinge soper jad benriu Bunsin Kadai naka jing sailam bakla Di hakane keski, kung keski kaba
in habu kum ka dak ban pendus pa ya ka khin ka thali ya ka riti ka dustur bat ha ju ko por ban pendus pa ha ka jinge dei da ka ba burom mar kelya da ka jinge e bat ha bang iya da ka lenti trong ka jinge e Habidon ya ke jinge sulpu jengbut bunsin ke shnong ke thau kan kiustet lada idon ya ke jinge teli